ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тиловати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати давлати Кувайт оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирӣ намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фарматсевтӣ, лоиҳаи Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии саноати объектҳои истеҳсолии хатарнок, оид ба лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоби намояндаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва дар ин замина ҷалби бештари ҷаҳонгардони хориҷӣ ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол, дар муассисаи давлатии майдони Истиқлол намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур доир гардид. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. сар аз соли 2005 бо як қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахти кишвар таҷлил мегардад. бо ин мақсад дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоишу чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва оммавӣ баргузор карда мешавад. тадбири имрӯза зери унвони намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур идомаи мантиқи ҳамин чорабиниҳост ки бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои марбута доир шуд. дар намоиши мазкур 100 адад аксҳо аз манзараҳои зебо ва маконҳои сайёҳии пойтахт ки аз ҷониби аксбардори маъруфи кишвар Дидор Саъдуллоев аксбардорӣ шудааст ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ таҳти унвони Душанбе Тревел инъикос мегардад, рӯнамоӣ гардид. ба рӯзи ин 100-солагии пойтахт 100 акси ман дар намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо ҳама тағйиротҳои шаҳри Душанбе чӣ тағйир ёфтааст дар муддати чанд муддати сол. ин аз соли 2016 саркара аксҳо дар ин ҷо гузориша то ҳамин сола акс бардорӣ шудааст. таъкид гардид ки ин ҳама пешравиҳои рӯзафзун ва рушду тараққиёт маҳз ба туфайли истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳи саросарӣ, амнияту субот ҳамчун пойдевор ва маншаи ҳама пешрафту комёбиҳои назар аст. дар соҳаҳои мухталифи шаҳрдорӣ рӯи кор омада умеди мардумро ба ояндаи дурахшони давлати соҳиби истиқлол беш аз пеш афзун менамояд. гуфта шуд ки амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ бошандагони пойтахтро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ расида, дар татбиқи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назараси худро гузоранд. чорабинии имрӯза бо ташкили пресс-тур оид ба муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе бо ҷалби намояндагони воситаҳои ахбори омма, аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон, иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва иттифоқи аксбардорони Тоҷикистон доир гардид. дар доираи намоишгоҳ хатсайри сайёҳии дохилишаҳрӣ барои намояндагони васоити ахбори омма роҳандозӣ гардид ки зимни он иштирокчиён аз маконҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт дидан намуданд.
душанбе бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб менамояд. бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, иншооти тиббӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, бунёди биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта, коғҳои бегазанди зебоии хоси меъморӣ, китобхонаҳу осорхонаҳо ки беназир дар Осиёи марказӣ мебошанд, яке аз самтҳои афзаланоки рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе аст. Арт-менеджер Сарвиноз Хаджиева. Представилась нам такая возможность посмотреть наш Душанбе. Что сказать о Душанбе? Конечно, он расцветает, он просто на глазах хорошеет, и столько много огней, столько много света. Вот. Я сама сейчас живу на многоэтажках, и мне это очень видно. Я вижу салюты на стадионе, и все это, конечно, радует. намоиши мазкур аз 16 то 19 апрели соли равон идома хоҳад ёфт ки аз он тамоми сайёҳону сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд дидан кунанд. шаҳри душанбе мезбони мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе. ин мусобиқаи ҷаҳонӣ бо иштироки беҳтарин паҳлавонон аз 25 давлати дунё доир мегардад. ҳоло тадбирҳои омодагӣ ҷараён дорад. наврӯзшоҳ азизулло ва фарҳоди восе гузориш медиҳанд. дар ин толори болокушода аз 26 то 28 апрел мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе дар соли 2025 баргузор мегардад. ҳоло омодагиҳо ҷараён дорад. ҷиҳати дарсади баланд доир намудани мусобиқаи ҷаҳонӣ қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тасвиб расидааст. майдондорӣ хуб кардан дар муқобили дигар варзишгарон аз паҳлавонони Тоҷикистон омодагии ҷиддиро талаб мекунад. аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ки моҳи феврали соли ҷорӣ баргузор гардид, варзишгарони беҳтарин ба аъзои тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд ва тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардид ва мо бо тими мунтахаб барои омодагӣ ба ҷоми раиси шаҳри Душанбе кор карда истодаем ки саҳар ва бегоҳ ба машқи тамрин ҷалб карда шуданд варзишгарон ва ҳайати тими мунтахаб ки 16 нафар писарон ва 4 нафар духтарон ҳастанд, омодагӣ хуб дида истодаанд. мусобиқаи байналмилалӣ бахшида ба рӯзи пойтахт доир мешавад ва ҷоизаи умумии он $110,000 ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ дар ин тадбири байналмилалӣ варзишгарон аз 25 давлат иштирок мекунанд. барои паҳлавонон ин танҳо мусобиқа не, балки эҳтиром нисбат ба давлату миллат ва гузаштаи пурифтихори худ аст. бо назардошти ҳамин ҳадаф ба омодагии сатҳи баланд ва дарёфти ҷойҳои ифтихорӣ равона карда шудааст. соли гузашта ман дар мусобиқаи ҷоми раиси шаҳр иштирок кардам. дар вазни 78 кило сазовори ҷои аввал гаштам. рақибони пурқувват аз давлатҳои берун аз кишвар омада буданд ва ман яке аз рақиби пурқуввати ман ин аз давлати Россия буд ки 4 карат чемпиони ҷаҳон дар байни самбочиёни ҷаҳон буд ва ман бо вай ғолиб баромада ва сазовори ҷои аввал гаштам ва мехоҳам ки дар ин мусобиқаам низ кӯшишу заҳмати зиёд кардам ва мехоҳам ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорам. бо таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат, гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ тадриҷан дар ҷаҳон ҳамчун дӯстдоштатарин намуди мусобиқа пазируфта мешавад. масалан, агар соли 2023 дар мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе 130 варзишгар аз 25 давлати дунё иштирок намуда бошад, дар соли 2024 200 варзишгар аз 40 давлат иштирок кардаанд. тоҷикистон аз рӯи мизбонии чунин мусобиқаҳои бонуфуз ҳамчун давлати меҳмоннавоз ва дорои имкониятҳои васеъ эътироф мешавад. гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ таърихи кӯҳан дорад ва бо шарофати истиқлоли давлатӣ мақоми байналмилалӣ гирифт. ин маҳбубтарин намуди варзиш ё анъанаи дерина аст ки мардони тоҷик аз қадим бештар ба ҳамин хотир наврӯзро интизорӣ мекашиданд. ин намуди мусобиқа ба ҷашну маросимҳои миллии тоҷикон шукӯҳу шаҳомат мебахшад ва ба ташаккули дигар намудҳои гӯштин дар ҷаҳон сабаб шудааст. имрӯз Душанбе бо нуфузтарин мусобиқаро мизбонӣ мекунад. то омадан ба ин мусобиқа мо мусобиқаи интихобӣ шуд, мусобиқаи ҷумҳуравӣ. дар он ҷо сазовори ҷои дуюм шудем ва рохат ба мусобиқаи ҷоми раиси шаҳр шудем. ҳоло мо дар тамринҳои дастаҷамӣ қарор дорем. иқдоме ки пеш гирифтан аз деҳа ба деҳа, аз ноҳия ба ноҳия, аз вилоят ба ҷумҳурӣ, ҳамин чорабиниҳое ки рафта истодааст, аз ҳамин мо метавонем ки
ورزشگران خوبی یک کوهستان یا یک دهه رو میتونیم که معین کنیم و برای غنی گرداندن تیم منتخب گوشتنگیری سهمی ارزنده میگذارد. این سال ششم است که مسابقه بین المللی گوشتنگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و علاقه در سطح بین المللی نفوذ بلند پیدا نموده است. 3 اپریل سال 2025 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد نمودند که گوشتنگیری در مرحله اول به بازی‌های المپی آسیا و در مرحله دوم به بازی‌های المپی جهانی وارد کرده شود. با اجرای سریوقتی دستور و سفارش‌های رهبر دولت برگزاری چنین چهاربینی‌های سطح بین‌المللی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نمونه اساسی ترغیب طرز حیات سالم، معرفی عنعنه‌های ورزشی نیاگان و بلند برداشتن نفوذ دولت و ملت در جهان عنوان می‌گردد. پهلوانان، مربیان و هواداران گوشتن ملی تاجیک از 25 دولت دنیا برای اشتراک در جام رئیس شهر دوشنبه به قلب تاجیکستان می‌آیند. عالمگیر شدن این نمود ورزش، برگزاری مسابقه‌های جهانی و تنتنه گوشتن ملی تاجیکی با اشتراک بهترین پهلوانان از 26 تا 28 اپریل این میدان را پرشکوه و پرشوق می‌گردانند. نوروزشاه عزیزالله، فرهادی واسع، مقصد دوشنبه اخبار. наздик аст лаҳзаҳое ки ҳаракат дар роҳи душанбе қулма қитъаи қалъаи хум бо ванҷ то дарвозаи рӯшон бидуни сарфи вақту сӯзишворӣ зиёд сурат гирад ва бехатарии ҳаракат ба пуррагӣ таъмин шавад. чун талоши роҳсозон мавзеъҳои мушкилгузар ва дигар монеаҳоро бо гузашти ҳар рӯз ҷавобгӯӣ талабот менамоянд. ҳоло раванди сохтмон бо ҷалби муҳандисону роҳсозони маҳаллӣ мутобиқ ба стандартҳои ҷорӣ иҷро мегардад. гузориши навбатӣ дар таҳияи Қурбонзода. муҳандисону роҳсозон нақшаи таркиш, канданӣ, мустаҳкамкунӣ ва дигар корҳои душвор дар сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе, Кулма, қитъаи қалъаи Хум, Ванҷ то дарвозаи рӯшонро наздик ба 100% иҷро кардаанд. баробари оне ки шоҳроҳ аҳамияти байналмилалӣ дорад, бунёди он метавонад дар ноил шудани ҳадафҳои ҳукумати мамлакат, баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ва таъмини некуаҳволии мардум нақши муассир гузорад. ба масъалаҳои сифат ва истифодаи дурусти маҳсулоти сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. сохтмони роҳ дар ҳама қитъаҳо бо истифода аз шумораи зарурии техникаҳои соҳавӣ сурат мегирад. наздик ба 100% муҳандисону роҳсозон ки дар ин самт таҷрибаи ғанӣ доранд, мутахассисони маҳаллӣ ҳастанд. корҳои сохтмонӣ тибқи нақшаи корӣ ба роҳ монда шуда, айни замон танҳо дар ҳудуди 10 километр иҷрои корҳои заминӣ боқӣ мондааст. дар ин қитъаҳо сохтмони такядеворҳо, қубурҳои обгузар, кандани хокҳо бо маром идома доранд. корҳои болозикр дар давоми 1 моҳи охир ба итмом расонида мешаванд. барои ҳарчи зудтар ва бо сатҳу сифати баланд иҷро шудани корҳои сохтмонӣ, муҳандисону роҳсозон фаъолиятро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ мондаанд. дарозии роҳ дар умум 109 километрро ташкил намуда, ҳудуди ноҳияи Дарвоз ва ноҳияи Ванҷро убур мекунад. бунёд ва ба истифода супоридани ду нақби мошингузар, ки дар умум 5200 метри тӯлониро ташкил менамоянд, ин масофаро ба 92,3 километр баробар мекунад. ҳар ду нақби мошингузар бо риояи талаботи стандартҳои сатҳи ватанию хориҷӣ сохта мешавад. нақби якум бо дарозии 3388 метр бунёд шуда, дар он корҳои хокканӣ, пурра иҷро шудааст. ҳоло муҳандисону роҳсозон арматурбандӣ ва бетонгирии қисмати поёнӣ ва болоии нақбро вусъат мебахшанд. корҳои бетонии қисмати поёни нақб то 2985 метр иҷро шудааст. нақби дуюм бо дарозии 1805 метр сохта шуда, то имрӯз корҳо дар масофаи 1120 метр иҷро шудааст. корҳои бетонии қисмати поёни нақби дуюм наздик ба 50% ба субот расонида шудааст. 5 адад долонҳои зидди тармавӣ бо дарозии 500 метри тӯлонӣ, 12900 метри тӯлонӣ деворҳои оҳанӣ, бетонӣ ва сангӣ, 200 адад қубурҳои обгузари қутрашон гуногун, ки ба тарҳи бунёди роҳ ворид шудааст, ба таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт мусоидат менамоянд. айни замон мо дар километри 59490 то километри 59854 қарор дорем. дар ин мавзеъ дар ду қитъа корҳои сохтмони такядеворҳо аз оҳани бетон рафта истодааст, ки дарозии умуми он 278 метри тӯлониро ташкил медиҳад. баландии такядевори оҳани бетонӣ аз 3 метр то 10 метрро ташкил медиҳад. дар сохтмони
تکیه‌دار آهن بتونی زیاده از 50 نفر کارگران محلی فعالیت می‌نمایند و کارهای آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتونی را اجرا نموده ایستادند. ساختمان انشاءات مذکور را ما در طول یک ماه به اجرا می‌رسانیم. سال‌های قبلی که راه تجهیز نشده بود در این موضع با بلندشوی آب سطحی دریای پنج آب بلند برآمده حرکت وسایل نقلیات را در این مسیر دشوار و خطرناک می‌گردانید. در این برابر نزدیک به 18 کیلومتر راه در حدود 14 دهه ناحیه‌های دروازه و بنج چراغان کرده می‌شوند. مشکل‌ترین منطقه‌های دشوارگذاری راه در بین قطارگوهای دروازه است، ولی عزم راهسازان رفع مشکل و تأمین حرکت خوب وسیله‌های نقلیات را روزهای نزدیک نتیجه می‌گذارد. تأمین به خطر حرکت در راه، رفع مشکل‌های قبلی، جوابگوی معیارهای بین‌المللی و مطابقت حالت و اندازه‌های گیومتری راه، صرفه وقت و سوزشواری در حال انتقال مال و محصولات در همه فصل سال، فراهم آوردن جایهای نوکاری و در مجموع باز هم رو به بهبود آوردن سطح زندگی مردم از هدف‌های اصلی بنیاد راه دانسته می‌شود. از این لحاظ به طرح لایحه بنیاد 15 پل ماشین‌گذر وارد شده است. این پل ششم است. ساختمان پل طبق نقشه مهندسان و راهسازان همه روزه وسعت می‌یابد. پل در بالای دریای ویسخر با بلندی 7 متر از نقطه بلندترین دریا ساخته شده 70 متر درازی دارد. با مشاهده از روند بنیاد چنین انشاءات میتوان امید و اعتماد نمود که در آینده نزدیک رفت و آمد بی ممانعت همه نمود اشتراکچیان حرکت در راه و در همه فصل سال تامین کرده می شود. ساختمان قسمت زیادی پل‌ها در مرحله انجامیابی بوده درازی 633 متر طولانی را تشکیل می دهد. حالا در 12 عدد پل‌ها کارهای بتونی و آرماتوربندی در عرفه انجامیابی است. معیارها و قاعده‌های ساختمانی به درجه سیوم تکنیکی راه‌ها داخل می‌گردد. راه از دو خط حرکت عبارت بوده پهنای استانداردی آن به 12 متر برابر است. پهنای قسمت راه ماشینگرد 7 متر را تشکیل نموده از دو طرف کناره‌های راه به 2.5 متر برابر میباشد. تا امروز منفرش‌کنی قبط پایانی راه در ناحیه درواز با درازی 51 کیلومتر به سامان رسانیده شده است. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи даҳбеди ҷамоати деҳоти тераи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин корҳои созандагӣ идома доранд. сокини деҳаи мазкур Абдусаттор Шарифзода бо мақсади самгузорӣ дар рушди маҳал аз ҳисоби пасандозҳои барои сафари ҳаҷ ҷамъоварӣ намудаш барои рафту омади сокинон пули пиёдагузар бунёд намуд. дар идомаи ин тадбир соҳибкорони деҳот роҳҳои маҳаллиро таъмир намуда кӯчаҳоро чароғон карданд. гузориши Раҳматалӣ Назирӣ аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин. در ادامه روزهای تجلیل از جشن نوروز بین المللی در دهه دهبد جماعت دهات تیره ناحیه شمس‌الدین شاهین با ابتکار مقامات اجرایه و جلب صاحبکاران کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته. در این زمینه با سهامگذاری صاحبکار وطندوست شریفزاده عبدالستار پل پیاده‌گرد با درازی 50 متر ساخته به استفاده داده شد که مشکلی چندین ساله ساکنان بخصوص خوانندگان را آسان نمود. سالهای طولانی اهالی دهه دهبد برای رسیدن به مؤسسه‌های تعلیمی و مرکزهای طبی مجبور بودند که مسافه 1.5 کیلومتر راه را طی کنند. ضمن صحبت صاحبکار شریفزاده عبدالستار ابراز داشت که ساختمان این انشاءات مهم با خرج مبلغ شخصی او انجام یافته است. در دهه ما هم که بسیار مشکل‌های زیاد داشت، کارهای آبادانی سازندگی دوام دارد. با تشبث یک گروه جوانمردان همین دهه راه‌های ویران چند ساله همین دهه که گذشته نمیشد سنگفش کرده شد، با شیب پوشانده شد. من یک روی مشکل ترینه که مکتب بچه ها از یک گذر دیگه با گذر دیگه دیگر که مکتب در اونجا موجود است اومدن نمیتوانستند و تخمینا 1 کیلومتر رو زیادتر 1 کیلومتر 800 متر رو تشکیل میکند. هم صاحبکار همین خیلی تصمیم گرفت که مبلغی که برای حج جمع کرده است همون را در همین کوپری که گذرگاه دیه استفاده کرده مشکلی مردم را آسان کند. ما با همین خیلی جوانانی که در همین دیه کارهای آبادانی و سازندگی را پیش میبرند فخر میکنیم. همچنین در همین دهه با جلب صاحبکاران و ساکنان راههای مرکز دهه سنگفرش و چراغان کرده شدند.
در ناحیه رشت امکانیت‌ها برای تعلیم و تربیت خوانندگان بهتر می‌گردد. در این زمینه در ناحیه لیسه پرزیدنتی با شرایط معاصر علم آموزی به استفاده داده می شود که در آن برای خوانندگان صنفخانه و کابینت‌های فنی مجهز با دستگاه و عیانیت‌های درسی مهیا خواهد شد. گزارش دیگولی محمود در این خصوص. بنیاد لیسه پرزیدنتی در محله دشت رشت جماعت دهات غرم در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای جلب خوانندگان بالیاقت و صاحب استعداد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های منطقه کوهستان پیش بینی شده است. زیرا تا همین دوره در ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لشت، نورآباد و سنگوار عموما لیسه پرزیدنتی موجود نبود. بنیاد بینای لیسه پرزیدنتی در ناحیه رشت از حساب مبلغ‌های دایرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است. از روی لایحه ساختمانی بینای لیسه پرزیدنتی از 4 بینای کشاد و برهوا از جمله 2 بینای تعلیمی داشانه، تالار ورزشی، کتابخانه، آشخانه و دیگر زیربناهای علاوگی عبارت می باشد. دوام سالهای گذشته کارهای ساختمانی اساسی در بینای تعلیمی، تالار ورزشی و کتابخانه و آشخانه لیسه انجام یافته. امروزها کارگران به اندازه‌کنی دیوارهای انشاءات مشغول می باشند. در شفت 2 بینای تعلیمی لیسه از روی لایحه خوابگاه خوانندگان بنیاد می شود. سال جاری با جدا شدن مبلغ ضروری ساختمان تک‌کرسی بینای خوابگاه داشانه و دیگر زیربناهای علاوگی انشاءات آغاز گردید تا در آینده مرحله به مرحله دیگر انفراساختار حیاتاً مهم مؤسسه‌های تعلیمی جوابگو به طلبات معیارهای ساختمانی بنیاد کرده شوند. با استفاده دادن لیسه پرزیدنتی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت برای تحصیل خوانندگان ناحیه‌های کوهستان شرایط فراهم می‌آورد که در این مکان علم و دانش آموزی صدها نفر خوانندگان صاحب استعداد و بالیاقت ناحیه‌های منطقه سطح و صفت و ملکه دانش خود را صیقل داده بدین وسیله در آینده صاحب کسب‌های طلبات بازاری مهنت شوند. همه این غمخوری‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر علم آموزی و آینده درخشان جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلالی ناحیه‌های کوهستان روانه شده است تا آنها به خلق و وطن خود همیشه صادقانه و صافدلانه خدمت نمایند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. марҳилаи аввале ба омӯзиш фаро гирифтани кӯдакон боғча мебошад. дар пайи амалӣ намудани нақшаҳои созанда дар ноҳияи деваштич бунёди муассисаҳои нави томактабӣ идома дорад. кӯдакистонҳо бо имконоти фарроғ барои роҳандозӣ машғулиятҳо бунёд шуда дар муҳлати муқаррар гардида ҷавобгӯи талаботи замон ба истифода дода мешаванд. гузориши фирдавс умаров дар ин хусус. чунони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми хеш изҳор доштанд ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда ҷиҳати фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. сокинони ободгару меҳнаткаши ноҳияи деваштиш бо ҳамовозӣ ба сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат ба бунёди боғчакӯдакистонҳо оғоз намуда ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони синну соли томактабӣ тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуданд. тибқи иттилоъ дар ҳудуди ноҳияи деваштиш 8 кӯдакистони давлатӣ амал менамояд ки ҳамаи ин басанда набуда феълан бо иқдоми мақомоти иҷроия
اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساکنان و صاحبکاران برون مرزی و اشخاص بنیت ادای حج مبلغ کرده در چند از جماعت‌های دهات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. از جمله مسئولین دهه هزارچشمه جماعت دهات موجوم سابق بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 5 دهه را تعمیر و ترمیم نموده به باغچه کودکستان تبدیل داده ایستادند. گفته شد که پس از تعمیر کلی و مجهز نمودن بینا با میز و کرسی‌های خوش‌صفت، آشخانه، خانه خواب کودکان، جای گذرانیدن مشغولیت‌ها، بیش از 200 نفر کودکان دهه به تعلیم و تدریس فرا گرفته می‌شوند. اقدام بنیاد باغچه کودکستان در جماعت دهات دوردست اسماعیلی سامانی دهه بسمنده نیز به نظر می‌رسد. ساختمان انشاءات ساحه معارف سال 2024 آغاز گردیده، الحال در عرفه انجامیابی است. بینای مذکور از 2 آشانه عبارت بوده، با خرج عمومی 4 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده می‌شود. تاکید گردید که بعد افتتاح بینای کودکستان بیش از 100 نفر دستوریکان دهه نزدیکویی بسمنده در 4 گروه به مشغولیت‌ها جلب می‌گردند. چنین روند در دهه نورآباد ناحیه نیز وسعتی تازه کسب نموده است. بینای خوشتر و زمانوی باغچه کودکستان از 2 آشانه عبارت بوده، برای 150 نفر کودک پیش بینی گردیده است. آن از طرف صاحبکار عبدالصمد سبحانوف بنیاد گردیده، کارهای نهایی آن جریان دارد. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشچ نیت دارند که در همه 8 جماعت‌های دهات حدود ناحیه کودکستان‌های خوشتر و زمانوی بنیاد نموده طلبات ساکنان را قانع گردانند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، ناحیه دیوشچ، اخبار. با مقصد کاهش دادن تلفات نیروی برق، جمع‌آوری پوره حق استفاده آن، خودسرانه استفاده کردن و یا تغییر دادن نشانداد حسابخانه برقی در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد کرده شد. وابسته به این تغییرات از ولایت سوخت محمود احمدزاده با در نظر داشته اندیشه‌های ساکنان گزارش آماده نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی مملکت بهر رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تامین انشاءات ساحه‌های خواجگی خلق، کارخانه‌های صنعتی، اهالی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با برق، لایحه‌های کلان حجم، بنیاد خط 500 کیلوولتی جنوب شمال، زیرستگاه سوخت 500، نوسازی خط برق 220 کیلوولتی عینی پنجکند، گلستان اشت، تجدید نیروگاه برقی آبی قیراقم، تشکیل و نوسازی زیرستگاه‌های تقسیمات برق در شهر و ناحیه‌ها، جاری نمودن نظام بیلینگی بهره کم کردن تلفات و جمع‌آوری سریع حق استفاده برق در شهر خوجند عملی نمود و باز نقشه‌های نو در این سمت تهیه و مورد عمل قرار دارند. ساکنان فعالان شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ابراز می‌دارند که در اجرای طرح‌های ضروری مبلغ تجهیزات استفاده شدند و سال از سال تأمینات اهالی با برق بهتر گردید. همه این تدبیرهای انجام شده و آینده رشد ساحه از استفاده ثمرناک و با مقصد نیرو پرداخت حق استفاده برق وابستگی کلان دارد. پیشروی زندگی را، پیشروی استحصالات را، اقتصادیات را به برق تصور کردن ممکن نیست. هر کیلووات قوه برقی که امروز استحصال می شود، ما باید آن را احتیاطکارانه صرف کنیم و به قدر هر یک دقیقه قوه برقی که ما از آن استفاده میبریم، ما باید به این قدر آن رسیم. با مقصد تحکیم وضع انفراساختار برق، کم کردن تلفات، تامین اهالی با برق و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات وارد گردید که من بعد برای تغییر دادن نشانداد حسابکنک برقی یا به پیوستکنی با چنین تجهیزات برق را استفاده میبرند، به شرطنامه استفاده بری مبلغ قوه برق را پرداخت نمیکنند یا دیگر حالتهای استفاده بری خلاف قانون جزای جنایتی از جریمه تا چاره به حبس گرفتن پیش بینی شده است. از روی تحلیل متخصصان صرفکارانه استفاده نبردن قوه برق یا اینکه بعضی عامل‌های نامطلوب در سمت پرداخت کردن مبلغ استفاده قوه برق در عمل جای داشتند و همین عامل‌ها سبب گردیدند که چنین تغییرات و الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که قبلا این کردار جنایت اعتراف کرده نمیشد با کدکس جنایتی وارد کرده شد. با رشد بیمیلان ساحه‌های خواجگی خلق، تشکیل محله‌های نو اهالی‌نشین، بنیاد کارخانه‌های صنعتی، دیگر انشاءات تعیینات گوناگون، طلبات به نیروی برق سال از سال زیاد می‌شود. طور همصحبتان ما تاکید می‌نمایند وارد نمودن تغییرات به کدکس جنایتی به آن خاطر است که همگان را در استفاده قوه برق پرداخت حق استفاده مسئول می‌نماید و تلفات نیرو در آینده کاهش یافته، طلبات افزاینده اهالی قانع می‌گردد و با این حساب نظام انرژتیکی مملکت باز هم تقویت می‌یابد.
ساکنان جماعت دهات به نام خدایا رجبوفی ناحیه واسه در نتیجه استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی منفعت خوب اقتصادی به دست می‌آورند. همچنین محصولات علاوگی جمع‌آوری نموده‌شان را در بازارهای استعمالی به فروش می‌برند. تفصیلات بیشتر در گزارش انورشاه سیدعلیزاده. ساکنان جماعت دهات خدایا رجبوفی ناحیه واسه با درک این معنی که زمین منبع اساسی بلند برداشتن سطح نیک و احواله حفظ امنیت فراوانی بازار استعمالی دانسته می شود، زمین های نزدیاولگی خیش را پرثمر استفاده برده کشت زراعت های گوناگون کشاورزی از قبیل کارتوشکا، پیاز و دیگر نانگوی زراعت ها را کشت و پرورش می نمایند. سفرعلی رشید و ساکن جماعت دهات مذکور تا 10 سال می شود که در زمین نزدیاولگیش با کشت و کار مشغول بوده، زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده ایستاده است. باید ابراز داشت که این دهقانی صاحب تجربه در زمین نزدیاولگیش که مسافت 10 صد یک زمین را تشکیل می‌دهد، نوع‌های گوناگون زراعت‌های کشاورزی را کشت و پرورش می‌نماید. 2 اصول می‌گیرم خانمی را که کاچکور که وقتی گرفتن این اصول پروردهشون رو می‌گذارم. تیرمو نصیب باشه بونیم پرورده کلافر پامیدور یورو می‌گذارم. خیلی زندگی را می‌بریم بود چه بو یگون همساده بو یوردام می‌تیم. ام تر بو سازی را که گرفتیم کاچکار بو سال می‌کنیم ایسا. توسعه اصولا می‌گیریم. همزمان این دهقانی اصیل در قسمت دیگری از زمین‌هایش نوع‌های گوناگون درختان میوه‌دهنده را پرورش می‌نماید که همساله از آن حاصل فراوان به دست می‌آورد. 5 جانت چورماز دارم. دیگه 3 تا 4 تا دیگه. همین چورماز را خود ازبکستان آوردگیم نصیب باشه خاک میگیریم خشم میگیرن دیلاش میجقی میشکنه خودش هم چورماز خودش. جماعت دهات به نام خدایا رجبوف که شغل اساسی ساکنانش کشاورزی دانسته میشود و دهقانانش پیوسته با زمین سر و کار دارند، آنها در این سمت تجربه کافی داشته زمین‌های در اختیار داشتهشان را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌نمایند تا احتیاجات عائله خود و بازار استعمالی را با سبزوات از جهت اکولوژی تازه تامین نمایند. انورشاه سیدعلیزاده، سیحامد شریف، ناحیه واسه، اخبار. عالمان و متخصصان استانسیای تجربوی خاکشناسی و ملیراتیوی اینستیتوت خاکشناسی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در سمت بهسازی حالت ملیراتیوی زمین‌های کارم کارهای علمی تحقیقاتی می‌گذرانند. گزارش در این خصوص. با تشبث مسئولین استانسیای تجربوی خاکشناسی و ملیراتیوی اینستیتوت خاکشناسی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ناحیه شهر توس ولایت ختلان سمینار مشورت آموزشی در موضوع بهادهی اگرواکولوژی و بهای صفت زمین برای حاصلخیزی خاک‌ها و زراعت‌های گوناگون دایر کرده شد. مقصد از راه‌اندازی گردیدن این اقدام در سمت بهسازی حالت ملیراتیوی زمین‌های کارم آبی، از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده و دیگر عامل‌های فراوان حاصلی کارهای علمی تحقیقاتی گذرانیده برای استحصالات جاری نمودن دستاوردهای علمی تلاش می‌نمایند. طور عالمان ساحه توصیه می‌دهند زمین‌های کارم آبی در این ناحیه برای کشت و پرورش همه نانگوی زراعت بخصوص پخته خیلی مساعد است و یکی از عامل‌های به دست آوردن حاصل فراوان این نگاه داشتن حالت خوب ملیراتیوی زمین‌ها توسط سری وقت تازه کردن زهبور و زهکش‌ها میباشد. کارمندان و متخصصان استانسیای تجربوی خاکشناسی و ملیراتیوی بخش اینستیتوت خاکشناسی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان نقشه دارند که در موسم امساله کشت و کار توسط راه‌اندازی نمودن و معین نمودن قبات‌های حاصلخیزی خاک زمین بیکار خوابیده را به گردش کشاورزی وارد نمایند. با این مقصد عالمان و متخصصان نقشه دارند که در برابر دیگر چاره‌بینی‌های مشخص همزمان بهر در عمل تطبیق نمودن راه و اصول‌های علما اساسناک را در سمت بهداشت حالت ملیراتیوی زمین‌های آبیاری شونده با جلب خواجگیداران و کشاورزان همایش علمی عملی را به راه مانند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه شهر توس، اخبار. در ولایت سوق مبارزه بر ضد ملخ با نظام خاص ادامه دارد. با معلومات متخصصان در 8 شهر و ناحیه ولایت میدان پنجشنبه این حشرات ضرررسان تا سنه 13 اپریل 4292 گکتار را تشکیل می‌دهد. وابسته به این چاره‌های ضروری عملی گردیده کار در سمت پیشگیری از خروج این حشرات ضرررسان در منطقه‌های معین وسعت داده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. اینجا موضع لاله‌زار جماعت دهات یختن ناحیه دیوشتچ است که پیدایش و پنجشنبه ملخ زیاد به نظر می‌رسد. با تاکید متخصصان تغییر آبی اقلیم
гарм ё камбориш омадани фасли баҳор аввали тобистон асоси пайдоиш ва паҳншавии малах мегардад ва бо кам шудани манбаи хӯрока малах ба заминҳои киштзор боғ ва ҳатто ба чароғгоҳҳо низ зарар мерасонад. бино ба иттилои масъулини филиали муассисаи давлатӣ экспедисияи мубориза бар зидди малах дар вилояти Суғд дар натиҷаи мушоҳидаи баҳорӣ аз ҷониби мутахассисон дар 8 шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷумла ноҳияҳои Диваштиш, Спитамин, Масҷоҳ, Зафаробод, Бобоҷон Ғафуров, шаҳрҳои Изтарафшан, Конибодом дар 9574 гектар киштзор чароғгоҳ пайдоиши малах ба мушоҳида расида, дар 4292 гектар майдони паҳншавии малах ба қайд гирифта шудааст. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, ноҳияи Диваштиш, раёсати кишоварзӣ ва мутахассисони филиали муассисаи давлатӣ экспедисияи мубориза бар зидди малах дар вилоят дар мавзеи лолазори ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияи Диваштиш бо омӯзиши вазъи мавҷуда дар ин мавзеъ бо истифодаи технико, дорупошакҳои дастӣ ва маҳлули доруворӣ коркарди кимиёвӣ баҳри нест кардани малах доир намуданд. дар вилояти Суғд баҳри пешгирӣ аз пайдоиш ва паҳншавии малах истоди корӣ ташкил ёфта дар шаҳру ноҳияҳое ки зимни мушоҳидаҳои баҳорӣ пайдоиши малах ба қайд гирифта шуданд ва ё эҳтимоли хуруҷи он ба дигар мавзеъҳо мавҷуданд, корҳои пешгирӣ гузаронида мешавад. аз ҷониби мутахассисон ҳар рӯз дар масоҳати 347 гектар майдони пайдоиши малах бо маҳлули кимиёвӣ коркард сурат мегирад. аз 4292 гектар майдони паҳншавии малах дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд то имрӯз 2600 гектар коркарди кимиёвӣ зидди малах гузаронида шуда, боз корҳо ҳамарӯза идома доранд. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. чорводорӣ аз самтҳои муҳими таъмини аҳолӣ бо гӯшти хушсифат ва заминагузорӣ ба рушди иқтисоди бозаргонӣ ба ҳисоб меравад. ҳамин аст ки дар шаҳри Истарафшан ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардида натиҷаҳо самараоваранд. гузориши Фирдавс Умаров дар ин хусус. дар ҳаёти рӯзмарра дастархони пурнозу неъмати сокинони мамлакатро бе маҳсулоти ширӣ ва гӯштии аз ҷиҳати экологӣ тоза тасаввур кардан ғайриимкон аст. албатта дар ин самт саҳми хоҷагиҳо ва сокинони чорвопарвар назаррас буда, новобаста аз шароити ноустувор ва обу ҳавои номусоид чорвои хешро парвариш мекунанд. чорводорӣ имкон медиҳад ки сокинон бо истифода аз захираҳои бои табиӣ ва таҷрибаи анъанавии хеш маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда, ҷиҳати беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунанд. масъулину чорвопарварони шаҳри Истарафшан ба рушди самти мазкур таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҷиҳати таъмини бехатарии амнияти озуқавории аҳолӣ бо маҳсулоти ширию гӯштӣ аз тамоми имконоти мавҷуда самаранок истифода бурда истоданд. тибқи маълумоти оморӣ, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Истарафшан 126900 бузу гӯсфанд парвариш карда мешавад, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 6374 сар зиёд буда, аз он 67586 сарашро мешу модабузҳо ташкил медиҳанд. تعداد مولهای مایده شاخدار که در حدود شهر استرافشان پرورش کرده می شود به خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی و کوپراتیوهای استحصالی و تجارتی و ساکنان منسوبیت دارند. امروزها که پس از آب و هوای بارانی صحرا سبزپوش گردیده است، بز و گوسفندان در چرا بوده معرکه نسلگیری از مولهای مایده شاخدار با روحیه بلند ادامه دارد. مقامات اجرایی حکومت دولتی و خواجگی جنگل شهر جهت بی‌تلف و صفتناک انجام دادن دوره نسلگیری از حساب متخصصان ساحه بایتاری، کشاورزان و مسئولین ساحه نیت دارند از هر 100 سر مش 90 سری نسل گیرند. قید گردید که چارواپروری از سمت‌های مهم زمان معاصر محسوب یافته در همه دور و زمان بر رشد ساحه مذکور دقت مخصوص ظاهر می‌گردد. چارواپروران و دهمرده‌های همه شکل‌های خواجگیداری و اهالی شهر استرافشان با تطبیق عملی سازی یکی از استراتژی‌های مهم دولتی تأمین بی‌خطری امنیت آذوقه‌واری کوشش به خرج داده جهت رشد ساحه و زیاد گردانیدن سرشمار مال‌های کلان و خرد شاخدار استحصال با صفت گوشت و شیر سعی و تلاش ورزیده ایستادند. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهر استرافشان، اخبار. дар китобхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони баландбардоштани малака ва маҳорати наврасону ҷавонони тоҷикистон барои кор ва зиндагӣ ҳамоиши назариявӣ баргузор гардид. ҳадаф аз роҳандозии ин иқдом баррасии масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои наврасону ҷавонон дар заминаи муносибати босалоҳият ба рақамикунонии соҳаи маориф ва таҳкими нақши таҳсилоти миёнаи касбӣ арзёбӣ мешавад. иброҳим назруллоҳзода гузориш медиҳад.
баланд бардоштани малака ва маҳорати наврасону ҷавонони тоҷикистон барои кор ва зиндагӣ таҳти ҳамин унвон имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон конференсия баргузор гардид. дар конференсия муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, намояндагони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагии Иттиҳоди Аврупо ва ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, намояндагони вазорату кумитаҳои дахлдор ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ иштирок доштанд. ҳадафи кори конференсия ин баррасии масъалаҳои марбут ба рушди малакаҳои наврасону ҷавонон дар заминаи муносибати босалоҳият ба таълим, рақамикунонии соҳаи маориф ва таҳкими нақши таҳсилоти миёнаи касбӣ маънидод шуд. зимни баргузории кори конференсия зикр гардид ки татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар доираи стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030 яке аз самтҳои калидии сиёсати давлатии соҳаи маориф маҳсуб меёбад. ин раванд ба таъмини омӯзиши босифат, фарогир ва рушди малакаҳои зиндагӣ ва меҳнатии насли наврас нигаронида шудааст. дар идомаи конференсия иштирокчиён, намояндагони муассисаҳои таълимӣ, вазорату кумитаҳои дахлдор, шарикони байналмилалӣ ва коршиносони соҳа натиҷаҳо ва таҷрибаҳои татбиқи лоиҳаи такмили маҳорату малакаҳои наврасон барои гузариш аз муҳити таълимӣ ба бозори меҳнатро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор доданд. зикр гардид ки барномаи мазкур беш аз 43 000 наврасу ҷавонро аз ҷумла духтарон ва сокинони дурдасти кишварро фаро гирифта заминаи мусоиди рушди захираҳои инсонӣ ва гузариш ба бозори меҳнатро фароҳам сохтааст. ёдовар мешавем ки конференсия платформаи муҳим барои мубодилаи дониш, таҷриба ва ташаккули дурнамо дар самти баланд бардоштани сифати омодагии ҷавонон ба ҳаёти мустақил ва фаъолияти меҳнатӣ мебошад. роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. муфассал дар гузориши Хуршидаи Наҷмиддин. роҳбарони мақомоти олии аудити давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. зимни шиносоии меҳмонон сароғоз аз гӯшаи таърихии палатаи ҳисоб дидан намуда, аз фаъолият ва дастовардҳои он ва таъриху тамаддуни миллати сарбаланди тоҷик аз наздик шинос гардиданд. сипас мизи мудаввар баргузор гардид ки дар ҷараёни он иқтидорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дорои захираҳои бузурги оби тозаи нӯшокӣ мебошад ва захираҳои об дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти давлатҳо нақши муассир дорад, ба тариқи рӯнамо ба роҳбарони мақомоти олии аудити 10 давлати аъзои созмони ҳамкории Шанхай муаррифӣ гардид. таъкид шуд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи давлатҳои пешсафе мебошад ки бо дарки масъулияти глобалӣ дар сатҳи байналмилалӣ чандин ташаббусҳои муҳими стратегӣ пешниҳод ва татбиқ намудааст. ёдовар мешавем ки ин вохӯрӣ дар асоси ташаббусҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба роҳи ҳал ва дарёфти усулҳои рафъи мушкилот вобаста ба обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. иштирокчиён иброз намуданд ки ҳадафи асосии баргузор намудани аудити босифат ин беҳгардонии ҳаёти шаҳрвандон ва ҳимоя намудани захираҳои обӣ ва истифодаи самараноку мақсадноки он мебошад. ин вохӯрӣ барои табодули таҷриба, тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии палатаи ҳисоб ва аудити якҷоя, инчунин яке аз масъалаҳои муҳим аудити захираҳои обӣ бахшида шуда, фурсати муносиб барои рафъ намудани мушкилот, тақвият бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба ба ҳисоб меравад ки нақши мақоми аудит самти стратегӣ ва муҳим барои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти давлатҳо ба ҳисоб меравад. зеро ин соҳа на танҳо ба рушди иқтисод, балки ба беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва таъмини устувории рушди минтақа кӯмак мерасонад. ҳамчунин меҳмонон аз саҳни ҳамешасабзу баҳори палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон дида намуда, дар намоиши фарҳангие ки барои меҳмонон доир гардида буд, ба онҳо аз ҷониби роҳбарияти палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон китоби тоҷикон бо забонҳои русӣ ва англисӣ тақдим карда шуд. Хуршедаи Наҷмиддин, Меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав фестивал намоишгоҳи дуюми байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид ки дар он хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иштирок намуданд. дар ин намоишгоҳ довталабон бо шароит ва имконоти таҳсил дар донишгоҳҳои хориҷи кишвар шинос шуданд. Самандар Шоиб ва Искандари Саид гузориш медиҳад.
حالا در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دومین فستیوال نمایشگاه بین المللی دانشگاه‌های دولتی‌های خارجی در تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است. طور مشاهده می‌شود جمع ختم کنندگان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در آن اشتراک نموده ایستادند و از شرایط و بودوباش دانشگاه‌های دولت‌های خارج آشنا می‌گردند و امیدواریم که بعد از آشنایی پیدا نمودن از شرایط دانشگاه‌های مذکور می‌توانند در رشته‌های گوناگون علم تحصیل نمایند. در فستیوال ریاست معارف ولایت ختلان و دیگر مسئولان اشتراک نموده تدبیر ذیل را از دستگیری‌های معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی نمودند. باعث افتخار و سرفرازی است که فستیوال نمایشگاه سال دوم است که در فضای علم و تحصیلات تاجیکستان چون عنعنه نیک همگرایی تحصیلاتی دامنه فراگیری خود را زیاد می‌نماید. با توفیل چنین چاره‌بینی‌های سطح بین‌المللی نمایندگان ساحه‌های علم و معارف کشورهای مختلف امکان به دست می‌آورند که دستاوردهای ساحه معارف و مؤسسه‌های خود را معرفی نموده شریکان نوی همکاری پیدا کنند و بخش‌های برای جانب‌ها منفعت‌دار را باز هم توسعه و رشد دهند. Меня зовут Марина Юрьевна Брекова. Я начальник управления международных связей Юго-Западного государственного университета, город Курск, Россия. Сегодня мы приехали на эту замечательную выставку для того, чтобы познакомить ребят из Таджикистана с высшим образованием Российской Федерации. Мы считаем, что эта выставка имеет очень большое значение для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Ведь будущее каждой страны зависит от ее будущих специалистов. И ребята, которые сегодня придут на эту выставку, смогут выбрать российские университеты для того, чтобы получить качественное образование в России и дальше продолжить работать на благо своей страны. از رفت فستیوال مشاهده کرده شد که خوانندگان با خواهش بلند علم آموزی و تحصیل در دانشگاه‌های سطح بین‌المللی کوشش می‌نمایند که وابسته به شوق و ذوق و تخصص انتخاب نموده‌شان راه یابند. تاکید کرده شد که مقصد و هدف فعالیت نظام معارف دلخواه دولت پیش از همه به آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص بخش‌های مختلف خواجگی خلق و دولت و ملت روانه شده مسئله رشد کسبیت و تحکیم ذخیره‌های انسانی جزء جدا نشونده فعالیت حیاتاً مهم این ساحه به شمار می رود. با درک عمیق این مسئله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ساحه علم و معارف توجه خاصه ظاهر نموده در سیاست دولتی خویش مقام مکتب و معارف را در محور اساسی جای دادند. محض با دستگیری و تلاش‌های پیگیرانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان حالا در جمهوری تاجیکستان استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان تأسیس داده شده است که جوانان دارای مهارت و ملکه بلند زباندانی توسط این استیپندیا الکی در ده‌ها مؤسسه‌های سطح جهانی تحصیل دارند. در ادامه فستیوال نمایش سفیران یک چند دولت و نمایندگان مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارجی مملکت اوید به شرایط تحصیل، بودوباش، رشد همکاری و تبادل تجربه بین هم سخن نموده از همکاری دو جانبه در سمت معارف اظهار قناعتمندی کردند. برگزاری فستیوال نمایشگاه دوم بین‌المللی دانشگاه‌های دولت‌های خارجی در جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه معارف جهانی، تحکیم همکاری ساحه علم و معارف کشورهای شرکت کننده سهم ارزنده گذاشته، اینچنین افق‌های نو جهان علم و تحصیل و تطبیق لایحه‌های بین‌المللی تعلیم اینوواسیونی تکان جدی خواهد بخشید. سمندر شایف اسکندر سعید، شهر باختر، اخبار. در 3 ماه اول سال روان بیشتر از 240,000 سیاحان خارجی از موضع‌های تاریخی و فرهنگی ولایت سوغد دیدن نمودند. سال دوم است که در ولایت جهت رشد ساحه فروم بین‌المللی سیاحی با عنوان سوغد چهارراه‌های بزرگ شاهراه ابریشم برگزار می‌گردد. امسال در این فروم نمایندگان ساحه سیاحی زیاده از 10 دولت دنیا اشتراک می‌کنند. امکانات‌های سیاحی ولایت سوغد در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. ولایت سوغد یکی از منطقه‌های جالب سیاحی جمهوری تاجیکستان
ҳамасола барои дидани маконҳои таърихию фарҳангӣ, табиати зебою нотакрор, кӯлу дарёҳои сершумор ва фатҳи кӯҳҳои осмонбӯс теъдоди зиёди сайёҳон ба вилоят ташриф меоранд. дар 3 моҳи аввали соли равон ташрифи сайёҳон ба вилоят зиёд шудааст. мавҷудияти 97 субъекти хизматрасонии сайёҳӣ аз қабили 65 меҳмонхона, бештар аз 30 истироҳатгоҳу осоишгоҳ ва дигар иншооти соҳа имконияти мусоид аст барои қабули ҷаҳонгардон. дар ҳудуди вилоят сол то сол шароит беҳтар гардида, сайёҳони хориҷӣ ба сатҳи хизматрасонӣ баҳои баланд медиҳанд. барои ман дидани маконҳои таърихию фарҳангӣ ва дигар минтақаҳои сайёҳии кишвари шумо орзуи дерӣ набуд. хушбахтона ба Тоҷикистон омадам ва ин орзуи ман амалӣ шуд. ҳама ҷо ободу зебо ва мо дар фазои орому осуда сайругашт дорем. дар вилояти Суғд фаъолияти 45 ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятӣ, Шӯрои рушди сайёҳӣ ва Ассотсиатсияи рушди сайёҳии Зарафшон ба роҳ монда шуда 225 хати сайри сайёҳӣ ташкил гардидааст, ки тамоми мавзеъҳои таърихию фарҳангиро фаро мегирад. Когда я ранее работал в туристической сфере, я неоднократно слышал об известном именно, скажем, курорте Бахаристан. И всегда слышал, что здесь люди отдыхают, лечатся, да, во многом укрепляют свое здоровье. И вот мне посчастливилось именно посетить данную местность, что в свою очередь очень вызывает восхищение, очень красиво, тихо, солнечная погода. мавриди зикр аст ки Тоҷикистон ҳамеша дар шохиси ҷаҳонӣ ё худрадабандии ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ кишвари амтарини дунё эътироф мешавад. ободию пешрафт ва фазои орому осуда боис ба он гаштааст ки сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон бештар ташриф биёранд. имрӯзҳо боғу гулгаштҳо низ ба макони писандида ва сайру сайёҳати сайёҳон табдил ёфтааст. хусусан шабонгоҳ дар Хуҷанд, ки дуюмин шаҳри калонтарини Тоҷикистон аст, ҳар шом шумораи зиёди меҳмонон барои сайру сайёҳат ва истироҳат аслан боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва гулгаштҳои назарраборо интихоб мекунанд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. саҳми ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва дипломатияи сабт. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии илмию амалӣ доир шуд. гузориш дар ин хусус. конфронс бо ибтикори Институти илмию таҳқиқотии рушди устувор ва иқтисоди сабзи Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҳамоиши байналмилалӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, раёсати Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, намояндагони корпуси дипломатии созмонҳои байналмилалӣ, сохторҳои марбута ва коршиносони соҳа иштирок доштанд. зикр гардид, ки дар шароити муосир рушди устувор яке аз самтҳои асосии стратегии сиёсати байналмилалӣ ва миллӣ дар самти иқтисод, ҷомеа ва муҳити зист маҳсуб меёбад. таъкид шуд, ки рушди устувор 17 ҳадаф ва 169 вазифаро дар бар гирифта, ҳуҷҷати асосии роҳнамои кишварҳо то соли 2030 барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ мебошад. рушди устувор модели нави рушди иқтисодию иҷтимоӣ буда, дар доираи он захираҳои табиӣ бо масъулияти баланд истифода мешаванд ва ҳуқуқу шароити насли оянда низ ба инобат гирифта мешавад. гуфта шуд, ки ҳадафҳои рушди устувор ба давлатҳо имконият медиҳанд, ки ҳамкориҳои муштаракро густариш дода, мушкилоти глобалиро бо роҳҳои доимӣ ва самаранок ҳал намоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор ва ташаккули дипломатияи сабз ташаббускору пешсаф буда, барои расидан ба ҳадафҳои дарозмуддат барномаву стратегияҳои мушаххасро амалӣ менамояд. дар ҳамоиш доир ба ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи таъмини рушди устувор, истифодаи самараноки захираҳои обӣ, тағйирёбии иқлим ва иқтисоди сабз, ки омили баланд гардидани нуфузи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ва боиси ифтихори ҳар як сокини кишвар гардиданд, маърузаҳо ироа гардид. пешвои миллат бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сатҳи ҷаҳон саҳми назаррас гузоштанд, ки намунаи олии дипломатияи сабз дар таҷрибаи давлатдорӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад. рушди устувор ва дипломатияи сабз тамоюли
اصول نو مناسبت‌های بین‌المللی و رشد اقتصادی بوده با هدف حفظ محیط زیست، کاهش تاثیر منفی انسان به طبیعت و رسیدن به برابری اجتماعی توسط راه اصول‌های دیپلماتی و همکاری سودمند عملی می‌شوند. جمهوری تاجیکستان در سطح بین‌المللی در راه رشد سبز و تطبیق هدف‌های رشد استوار سهم نظررس گذاشته. پیشبرنده دیپلماتیای سبز و جانبداری گسترش همکاری‌های سودمند با همه کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در وقت نامگذاری بعضی از مرکزهای سودای خدمترسانی معیارهای زبان دولتی صرف نظر شده است. نامگذاری با زبان بیگانه و غلط نوشتن از مشکلات اساسی به حساب می‌رود که دلیل بی احترامی نسبت به این ارزش ملی است. ادامه مطلب در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس بابوجان. Санита люкс, амор бьюте, криавит, убертюр, эрисман ва самглас ба ин монанд садҳо вожаю ибораҳои ғайритоҷикии дигарро метавон мисол овард, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот ва хизматрасонии маишӣ номгузорӣ гардиданд. мафҳуму маънии чунин номҳо танҳо ба соҳибмулкони нуқтаҳои фурӯши маҳсулот ва хизматрасонии маишӣ маълум аст. ин ҳам дар гумон, чунки барои фаҳмидани решаю маънои чунин номгузорӣ бояд луғатномаҳоро ҷустуҷӯ намуд ва ё бевосита ба тарҷумон муроҷиат кард, зеро на ҳама фаҳмиши баробар доранд ё донандаи забонҳои хориҷианд. аз ин лиҳоз номгузорӣ фаҳмо ва дар навбати аввал бо забониноби тоҷикӣ сурат гирад. вақте ки мо хоб дар пештариҳо дар мағозаҳо номҳои вайронро сабт мекунем, ҳамон ном дар тафаккури насли нави мо сабт мешавад ва ин онҳоро ба ғалатфаҳмию ба ғалат дарк кардани маънои калимаҳо бурда мерасонад. комиссияҳои босалоҳият фаъолият доранд ки номгузориро назорат мекунанд ва онҳо бояд ризояташонро барои гузоштани ном диҳанд. лекин на ҳамаи номҳо мувофиқа мешаванд ва барои гузоштани номҳо ризояти ҳамон комиссияҳои дахлдор гирифта намешавад. аз дигар тараф ба назари ман хоб ҳамон маркази реклом ва тиҷорат бояд ягона бошад ки ҳамон номҳое ки онҳо соҳибкорҳои инфиродӣ соҳибкорҳои дигарҳо мегузоранд бояд ки дар як маркази тиҷорат ва реклом бояд номнавист шавад ва ҳамон маркази тиҷорат ва реклом бояд ки ҳатман иҷозати ҳамон комиссияҳои дахлдорро бояд гирад. агар ҳамин тавр мешуд ба назарам як андоза кор осонтар мешуд. густариш пайдо кардани раванди мазкур ки ба ҳифзи асолату покизагӣ ва шириниву шевоии забони тоҷикӣ таъсири манфӣ мерасонад, хусусан дар шаҳру ноҳияҳои хуҷанд, бустон, гулистон, бобоҷон ғафуров, истарафшан, ҷаббор расулов ва спитамен бештар ба назар мерасад. роҳ ёфтани ғалатҳо дар номгузориҳою навиштаҷот ва таблиғоти молу маҳсулот хилофи талаботи моддаҳои 13 ва 18 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вазъи ҳуқуқӣ ва доираи истифодаи забонро муайян карда, дурнамои рушди онро дар замони истиқлоли давлатӣ дар шароити дигаргуниҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ ба танзим медарорад. яъне тавассути ин қонун забони тоҷикӣ ҳамчун забони сиёсату қонунгузорӣ ва коргузориву муошират эътироф гардид. дар ин робита мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ӯҳдадоранд ки иҷрои ҳатмии талаботи қонуни мазкурро дар сатҳи маҳал таъмин карда барои риояи меъёрҳои он талош варзанд. маҳсулоти содироти кишварро имрӯзҳо меваю сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза ташкил медиҳад. мавзӯъҳои вобаста ба баланд бардоштани иқтидори истеҳсолкунандагони меваю сабзавот дар кишварҳои осиёи марказӣ дар соҳаи амнияти озуқаворӣ барои содирот ба бозорҳои кишварҳои халиҷи форс зимни конфронси байналмилалӣ ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифт. мансури ҷалол иттилоъ медиҳад. дар шаҳри душанбе бо ибтикори корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзии вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати роҳандозӣ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба татбиқи сиёсати давлатии соҳаи кишоварзӣ, тақвияти фаъолият, иттилоотонӣ ва баланд бардоштани дониши кишоварзӣ, тарғиби таъмини амнияти озуқаворӣ, омӯзиш ва маълумотноксозии кишоварзон
ба истифодаи усул ва технологияи нави муосир ва такмили ихтисоси касбӣ конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи баланд бардоштани иқтидори истеҳсолкунандагони меваву сабзавот дар кишварҳои осиёи марказӣ дар соҳаи амнияти озуқаворӣ барои содирот баргузор гардид. Дар кори конфронси байналмилалӣ масъулони вазорату идораҳои дахлдор, истеҳсолкунандагон ва шарикони рушд иштирок намуданд. При поддержке Министерства сельского хозяйства, Агентства по цифровизации и инноваций, по подготовке сельскохозяйственных кадров, а также при поддержке Министерства иностранных дел и Агентства по продовольственной безопасности, Исламская организация продовольственной безопасности имеет честь организовать двухдневный семинар, воркшоп с привлечением всех стран Центральной Азии. В данном мероприятии участвуют около 30 наших представителей-экспертов, предполагающие представители Министерства сельского хозяйства из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана. В ходе встречи будут рассмотрены такие важные вопросы, какие требования будут располагаться для продвижения экспорта в эти страны, а также возможности расширения экспорта нашими странами-производителями, которые имеют очень высокий потенциал. Дар конфронси мазкур мавзӯъҳои асосӣ вобаста ба масъалаҳои шарҳи иқтидори тиҷоратии кишварҳои халиҷи Форс ва Осиёи марказӣ, имкониятҳои бозории кишварҳо ва талаботи мутобиқат, омори воридот ва потенсиали кишварҳои Осиёи марказӣ, сертификатсия, тамоюлҳои тамғагузорӣ ва дигар самтҳои муҳим ба иштирокчиён тариқи рӯнамо муаррифӣ карда шуда, барои баланд бардоштани савияи дониши соҳавӣ ва нерӯи касбӣ муфид арзёбӣ гардид. Бо истифода аз технологияи муосир афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ки маҳсулоти воридотивазкунанда аст, метавонад талаботи бозорро таъмин ва иқтидори содиротии кишварро зиёд кард. аз 14 то 18 апрел дар ҷумҳурии Тоҷикистон дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлати хориҷӣ баргузор мегардад. Дар ҳошияи ин иқдом олимони Институти педагогикаи назди Вазорати маорифи ҷумҳурии Узбекистон аз Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дидан намуданд. Гузориш дар ин хусус. дар доираи баргузории дуюмин фестивал намоишгоҳи байналмилалии донишгоҳҳои давлатҳои хориҷ дар Тоҷикистон 2025 гурӯҳи ширкаткунандагони ин ҳамоиши сатҳи баланд аз ҳисоби олимони Институти педагогикаи назди Вазорати маорифи ҷумҳурии Узбекистон ба Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ташриф оварданд. Зикр гардид ки замони муосир тамоми таҳаввулот ва пешравиҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ марбут ба рушди соҳаи маориф буда, он асоси пешрафти ҷомеаи мутамаддин маҳсуб мешавад. Зимнан таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан содманди байнидавлатӣ аз ҳар ҷиҳат ҷавобгӯ ба ниёзҳои ҷомеа василаи бевоситаи рушд дониста мешавад. Барои инкишофи муносибатҳои дуҷониба тавассути заҳматҳои сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳамаи заминаҳои ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст, гуфта шуд дар вохӯрӣ. Тепло нас встретили, нам было приятно было. И то, что у них, которые есть, хотели мы получить на одну руку, и мы преподнесли своим по другому рукам. И мы будем сотрудничать долгие годы. Почему? Наши предки, Наваи, Джами жили долгие. Они вместе творили все свои воспитанные для наших народов. дар ниҳояти чорабинӣ миёни ду ниҳод Академияи таҳсилоти Тоҷикистон дар назди Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти педагогикаи Вазорати маорифи ҷумҳурии Узбекистон санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. Дар асоси ин ҳуҷҷат бобати тақвияти ҳамкориҳои илмӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. Дар ниҳояти чорабинӣ ҳайати меҳмонон кормандони Институти педагогикаи Вазорати маорифи ҷумҳурии Узбекистон аз озорхонаи маорифи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон боздид ба амал оварданд. дар ин ҷо тамоми марҳилаи рушди маорифи Тоҷикистон бо далелу санадҳои мӯътамад гирд оварда шудааст. ҷойгоҳи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ дар таърихи адабиёти тоҷику форс. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши байналмилалӣ баргузор гардид. гузориши Шаҳзоди Идибек.
дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ таҳти унвони ҷойгоҳи Фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ҳамоиши байналмилалӣ баргузор гардид. зимни баргузории ҳамоиш иброз гардид ки шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шоҳкори бузурги мо тоҷикон ки реша дар тамаддуни орёӣ дорем ва аз насли озодагон ҳастем. паёми нахуст хомусии миллии мо авасторо ки рафтори нек, кирдори нек ва пиндори нек мебошад бо худ дошта сарчашмаи худшиносӣ ва ифтихори миллии мо маҳсуб мешавад. ба таъкиди иштирокчиён дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар асоси сиёсати маънавии меҳвари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари анҷоми корҳои бузурги фарҳангӣ бо дарки баланди нукоти омӯзанда, созанда, панду андазҳои ҳакимонаи осори ниёгонамон, нашри 50 ҷилдаи осори классикон ва муосирон дар силсилаи ахтарони адаб амалӣ гардида ки банди ин восита шоҳномаи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар 10 ҷилд дастраси хонандагон гардид. имсол бо ташаббуси бевоситаи раёсати олии кишвар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз ҷаласаҳо баён доштанд ки имсол шоҳномаи безаволи Фирдавсӣ аз нигоҳи матншиносӣ бо таҳияву такмили нав омода гарида ба ҳар як хонадони тоҷикистонӣ пешниҳод карда мешавад. ин яке аз иқдомҳои хеле олист ки аллакай иҷро шуда истодааст. дар идома доир ба мавзӯъҳои шоҳнома, таҳкимбахши ҳуввият ва ваҳдати миллӣ, шоҳномаи Фирдавсӣ ва ташаккули худшиносии миллӣ, тараннуми футувату ҷавонмардӣ, дар шоҳномаи Фирдавсӣ шоҳнома, номаи паҳлавонӣ ва худшиносии миллӣ маърузаҳо шунида шуд. ҳозирин ҳамзамон дар бораи нақши бузургу таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва гиромидошти осори гаронарзиши адибон аз ҷумла шоҳасари Абулқосим Фирдавсӣ шоҳнома сухан гуфта ҷавононро ба ватандӯстиву худшиносӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ҳидоят карданд. оила сутуни ҷомеа ва ҷомеа сутуни давлату миллат аст. таҳти ҳамин унвон дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ҳамоиши илмӣ маърифатӣ баргузор гардид. Қамариддин Ҳусейнзода гузориш медиҳад. имрӯз бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳамоиш таҳти унвони оила сутуни ҷомеа ва ҷомеа сутуни давлату миллат аст баргузор гардид. ҳадафи гузарондани чорабинии мазкур муқаддас донистани арзишҳои оиладорӣ, нигаҳдории меҳру муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар оила, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона, саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи фарзандон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо маънидод карда шуд. оила сутуни ҷомеа ва ҷомеа сутуни давлату миллат аст. ин пайванди ногустастанӣ асрҳо инҷониб идома дошта, давлату ҳукумат рушди оиларо дар сиёсати меҳварии худ қарор додааст. иброз гардид ки самимияту вафодорӣ, муҳаббату садоқат ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ ки аз ҷумлаи беҳтарин арзишҳои инсонӣ маҳсуб мешаванд, маҳз дар доираи оила ташаккул ёфтаанд. мустаҳкамии оила низ замоне ба вуқӯъ мепайвандад ки ҳар аъзои оила вазифаи худро сари вақт иҷро намояд. вазифаи аввалин дараҷаи зану шавҳар дуруст намудани рафтору кирдор ва гуфтор дар назди фарзандон мебошад. анниси кунҷи танҳоӣ китоб аст. таҳти ҳамин унвон дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара маҳфили бошкӯҳ бо иштироки хонандагони синфҳои поёнӣ ва тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабии ноҳия баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Салоҳиддини Неъмат. ҷузъи муҳими тарбияи насли наврас аз китоб сарчашма мегирад. ба ин хотир дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара дар доираи баргузории фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон маҳфили адабӣ таҳти унвони анниси кунҷи танҳоии китоб аст доир гардид. ин чорабинӣ ки бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва китобхонаи марказии ноҳия роҳандозӣ гардид, дар он хонандагони синфҳои поёнӣ, тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ ва волидони онҳо иштирок намуданд. дар макони баргузории чорабинӣ гӯшаҳои махсуси китобҳои бачагона ва дигар шиору овизаҳо дар ситоиши китоб ба намоиш гузошта шуда буд. кӯдакону наврасон бо қироати шеъру ҳикояҳо ва пешниҳоди саҳнаҳои ҷолиб дар васфи китоб маҳфили имрӯзаро гуворо намуданд. ҳар ҳафта хонандагон дар рӯзҳои шанбе дар муассиса ҷамъ шуда
کتاب‌های بدیعی را مطالعه می‌نمایند و در نزد پدر و مادران از کتاب‌های خوانده خود حسابات می‌دهند. من اشورا و فرشته خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 هستم و اینچنین اعضای کتابخانه بچگانه ناحیه دنقره می باشم. من در وقت خالگیم به کتابخانه آمده یک چند کتاب‌ها را مطالعه کردم و می خواهم در آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانای کتاب است سزاوار جای نمایان گردم. зебогии дигари макони чорабиниро мусаввараҳои рангоранги аъзоёни маҳфили рассомии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи данғара ки инъикосгари манзараҳои дилпазири тоҷикистон буд таъмин мекард. пас аз тамошои намоишгоҳ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баромад намуда аҳамияти баргузории маҳфили мазкурро дар васеъ намудани ҷаҳонбинӣ дӯстдоштани китоб ва шиносоӣ бо китобҳои тозаэҷоди адибон муҳим арзёбӣ намуданд. хонандагон дар навбати худ китобу асарҳои мутолиа намудаашонро ба ҳозирин муаррифӣ намуда омодагиашонро ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст нишон доданд. дар охир хонандагони мактаби санъати бачагонаи ноҳияи данғара бо навову навозишҳои ҷолиб хотири ҷамъомадагонро болида намуданд. салоҳиддини неъмат, завқибеки абдураҳмон, ноҳияи данғара, ахбор. ҳадаф аз роҳандозии озмуни ҷумҳуриявӣ катбонои беҳтарин муаррифии ҳунару анъанаҳои миллӣ аз ҷумла таомҳои миллӣ мебошад. дар шаҳри ваҳда даври шаҳрии ин озмун ҷамъбаст гардид. тафсилот дар гузориши маҳмадалӣ абдукарим. бо ибтикори бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии катбонои беҳтарин доиру баргузор карда шуд. дар озмун ширкаткунандагон аз шумури ғолибони даври аввал ки дар рӯстою деҳот муассисаҳои таълимии соҳаи тандурустию маориф бахшҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳр ки дар ташкилоту корхона давоми 1 моҳ гузаронида шуд иштирок намуданд. озмуни мазкур бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва ҷалби катбонуҳо занони соҳибзавқ ва ҳунармандони моҳир эҳёи таомҳои милливу маҳаллӣ аз байн рафта ва ривоҷ додани пухтубази таомҳои миллӣ омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона баланд бардоштани маърифати хонадорӣ ва завқи дастархонороӣ баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа муаррифӣ намудани ҳунару офаридаҳои коргоҳҳои саноатӣ ки ба зиёд гардидани ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамоянд ҳамчунин шиносоӣ ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллӣ баргузор карда мешавад. дар даври ҷамъбастии озмуни катбонои беҳтарин иштирокчиёни озмун аз рӯи шартҳои муайянгардида аз ҷумла ороиши дастархон омода ва пешниҳоди таомҳои миллӣ маҳорати омода намудани хӯрокҳои маҳаллии миллӣ ва муосир маҳорати омода намудани хӯришҳо ҳамчунин малакаи омода намудани намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ маҳорати худро дар назди ҳакамон нишон доданд. беҳтаринҳо ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин катбону бо дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 ва дигар иштирокчиён бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат сарфароз гардонида шуданд. маҳмадалӣ абдукарим, шаҳбоз ғуломзода, ваҳдат, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.